Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah. Pred nami je torej derbi 5. kroga prve lige Telemach, državni prvak Olimpija, danes gosti vselej neugodni Koper. To sezono v prvenstvu dvakrat pa je ostal nepremagan. Mitrovski, dobra podaja Mitrovskega, varen napad Olimpije in takoj delo za vratarja Jurkarja. Ostaja 0:0, torej že v vodni minuti tekme v tej sezoni. Zdaj je izgubljena žoga, priložnost za Judiča in pa podaja za Matonda. Tomek, skoščen prostor pred vrati Dajčarja, ki se je zdaj izkazal in v 10. minuti tekme. Prva priložnost tudi za Kanačke, pa potem dobra poteza Turdova. To so akcije, na katere prežijo Ljubljančani. Brest, odlična podaja in gol! Zadev je Ivan Turdov, sijajna podaja Bresta. In 1:0, ne glede na to, da je Koper igral, pritiskal v zadnjih minutah, potem pa tale hitra akcija Olimpije in žoga za hrbtom Metoda Jurkarja. Zdaj je še ena priložnost, tokrat pa dobro pokrit prostor, oziroma Urbančič in Inokovič sta tam dobro sodelovala. Zdaj je nova nevarna podaja pred vrata. Drži se za glavo tudi Slaviša Stojanovič. Skušal je najti Juriča in ga tudi je, potem pa izgubljena žoga. Akba se je odločil za strel preveč po sredini, tudi dobro je bil postavljen. Jurkar izid se ne spreminja. Ananu podaja pred vrata, priložnost morda za Olimpijo, ni še konec nevarnosti. Marin, pa potem Diogo Pinto, tam je padel Turdov. Marin ni našel položaja za strel, no potem pa na tleh Marin. Takole najprej Marin, Turdov je bil tu pred vrati, pa je padel, potem pa še enkrat Marin. Ja, umešal se je tam Longonda, iz tega zornega kota se ni najbolje videlo, pa poglejmo. Ja, takole je skušal priti do strela Fran Tomek proti prvi vratnici, izenačenje 1:1. Tomek je podal, strelec zadetka pa Ahmed Sidibe. 71. minuta v Stožicah. Matondo, odpira se nekaj več prostora zdaj za akcijo Kopra. Longonda pa je zadev zunanji del mreže, upravičeno se tam jezi nad soigralca tudi Josip Iličić, ki je bil v precej boljšem položaju Olimpije. Pinto, Marin se ponuja, tu je zdaj Antonio Marin, to zna biti nevarno. Marin, premalo natančen strel 24-letnega Hrvata. Mija Ilović, v skoku tam Portugalec Diga. Tu je zdaj priložnost in žoga je v mreži. Precej neobičajen zadetek, veseli se Longonda. 1:2, 88. minuta tekme. Preobrat Kanačko v drugem polčasu. Pospremili v Stožicah. Olimpija pa je na pragu drugega poraza, drugega zaporedoma. Tu je zdaj priložnost in gol! Kakšen gol! Golazo praktično sredine igrišča. Veseli se tam Slaviša Stojanovič.
To pa je presenečenje za vratarja Matevža Dajčarja. Kakšen zaključek? 1-3. Unfortunately for you, your home debut in Prva Liga Telemark didn't go as planned. What is your initial impression after the game? Well, we had a tough game, I think. We talked about it before the game. We know the impact from a European away game in Albania and 120 minutes. We didn't look fresh from the start. We had a bit problems with the ball. Against an aggressive team, a physical team, we expected this kind of game, but we couldn't play. We were not good enough on the ball to avoid a lot of one-against-ones, and you lose too many balls. Fortunately, we came up 1-0, was good, and we had, I think, in the second half a few big chances for the 2-0. First half, they got also some opportunities for 1-1, but in the second half we were better in defense, and we had some chances for the 2-0. We didn't make it, and in the end we got strange goals. I think one corner kick, the second goal was not that well defended, and the third goal is a shot from far away. So not that for us, not that good of a goals. But we have to bounce back. That's easy. We have to rest. We have to get the energy back and prepare ourselves for the game from Thursday, because it's another important one. One of the positive aspects is sure the debut of the right back Ananu, and also the return of Mitrovski after the injury. Yeah. However, you decided to change him, to substitute him at halftime. Is there any particular reasons for that? Was he having any troubles? Yeah, that's what we decided already before. Mm-hmm. Had nothing to do with his performance. Just he was out some time. He had some problems with some muscles, so you have to be careful. So this was the first step for him to come back. And also, I agree, Fred was doing a decent game. You spoke about the importance of the mental aspect of the game, which could be seen today. You had the lead, but unfortunately it didn't turn out the way you wanted to. Yeah. So this must be something you will be working on. Yeah, I think till 70 minutes. I had the feeling that we were much better in the second half than in the first half. So I didn't expect the goals. And then you see in a few moments when you're not totally ready for a corner kick, or you're not totally ready, or maybe the second one was also a corner kick or free kick or whatever. Those two moments we were not ready enough, we were not sharp enough to avoid a goal. Besides that, they didn't create a lot of chances anymore in the second half, so yeah, that's unfortunately, you have to work on it. Čestitke za zmago v Stožicah. Verjetno se lahko strinjam, da ste bili danes vsaj enakovreden tekmec že v prvem polčasu, nato pa v drugem celo prišli do zmage. Kako ste sami videli to srečanje? Prvo hvala za čestitke. Enakovreden, neenakovreden, mislim, da smo pokazali eno zrelo igro, dosti kombinatorno, tako da veseli smo teh 3 točk po enem res neprijetnem spodrsljaju v Kopru, tako da oziramo se že naprej in mirno nadaljujemo prvenstvo. Če pogledamo samo prvi del srečanja oziroma prvi polčas, je imel Koper kar nekaj teh neizkoriščenih priložnosti. Kako ste odreagirali na to? Kaj ste dejali fantom v polčasu? Ja, imeli smo kar nekaj situacij v prvem polčasu, kjer bi lahko zadeli. Zahteval sem potrpežljivost in da nismo neučakani, bili smo preveč neučakani, prehitro smo iz naše polovice prehajali na njihovo. Vmes smo pa preskočili kar nekaj taktičnih stvari, za katere smo bili dogovorjeni pred tekmo. To smo v drugem polčasu popravili, potrpežljivo čakali na svoje priložnosti in na srečo dvakrat zadeli. Na trenutke je tudi delovalo, da Koper igra precej tvegano, visoko ste pritisnili svojega nasprotnika in ob tem puščali defenzivne igralce, možno moža. Je to nekaj, k čemur stremite? Ta sistem, ki smo ga danes uporabili, to zahteva. Lahko sta 2 različici tega, da se čisto vsi zapremo, pa se vsi vrnemo nazaj in čakamo, ali pa da gremo relativno visoko in temu primerno puščamo nekaj prostora in igro 1 na 1 v zadnji liniji, tako da mislim, da smo danes kar dobro funkcionirali v vseh teh nekih elementih, predvsem v fazi defenzivi.
Ivane, prvo čestitke na postignutom pogodku. Utakmica u Stožicama se na vašu žalost završila pobjedom gostiju. Kakav je vaš utisak poslije utakmice? Pa težak poraz, imali smo rezultat. Sigurno da su osjetili utakmicu u Albaniji koja je trajala 120 minuta. Teške su noge, umor, tako da s obzirom na sve svakako težak poraz, ali moramo skupiti glave i u četvrtak imamo play-off konferencijske lige i to je sad najbitnije. Šta vam je po vašem mišljenju na kraju nedostajalo da 3 boda ostanu kući, osim toga da ste bili umorni zbog utakmice u Pa Albaniji? da, vjerojatno je koncentracija i sve. Sigurno padali smo kako je išla utakmica. Primili smo gol iz prekida, jednostavno glup gol i na kraju smo padali, oni su to iskoristili, imali su sigurno svježije noge nego mi i bili su bolji danas, to je to. Ako pogledamo samo prvo poluvrijeme, odigrali ste zaista dobru utakmicu sa vaše strane. Da li bi mogli reći da ide dio zasluga novom treneru ekipe? Pa je sigurno da nas je podignuo, s obzirom da nemamo puno vremena za raditi na nekim stvarima koje bi on možda htio da implementiramo neku taktiku njegovu, ali s obzirom na sve, prihvatili smo sve njegove zahtjeve i vjerujemo njemu, on vjeruje nama i idemo dalje. Deni, prvo čestitke na nevjerovatnom pogodku. Da vas odmah pitam, šta vam je išlo kroz glavu prije nego što ste pucali na gol? Prvo hvala vam na čestitkama. Pa ništa, pri kraju utakmice zadnja minuta je rekao idem probat, vidio sam da je bio negdje na 11 metara 12, rekao idem probat, pa kud puklo da puklo je i hvala Bogu ušlo. Kako je inače vaš utisak poslije utakmice? Kako ste je doživjeli? Gledajte, mislim da smo dobro igrali, da smo bili agresivni, kompaktni, igrali smo baš onako kako smo se dogovorili. Evo, prvi gol kako smo dobili, bili smo malo zakasnili tu, uzeli su loptu s centra, igrač koji je krenuo, zabio nam je, ali dobro. Sve u svemu dobro smo odigrali, mislim da smo bili bolja ekipa, imali smo više šanse u prvom poluvremenu koje nismo izrealizirali, ali hvala Bogu na kraju, evo, 3 boda i to je najbitnije. Šta vam je rekao trener na poluvremenu, kakav je bio plan, odnosno da ste gubili sa 1-0? Pa ništa, trener je rekao da igramo odlično i da idemo dalje. Kad kaže, imali smo puno šanci, nismo zabili i rekao je samo da nastavimo dalje, da igramo odličan nogomet i da će nam se vratiti, šanse će doći i da ćemo ga zabiti, tako je bilo.